kako su granate toliko intenzivno padale i praskale, ja sam u jednom momentu dignio slušalicu s uha i rekao, evo poslušajte, gospodine predsjedniče, poslušajte. Jedna od prvih granata koja pada sam metar ispred nas i tu pogiba Šaban Islamovski. Sjećam se njegovog krika, prijatelj pomozite, pokušao sam se da se digne u tome momentu, neko me je spustio, ja mislim da je Romac koji me zagrlio i spustio, sa čime mi spašava život, pada druga, treća, četa. Postavio sam samo pitanje kako ćemo sa eksplozivom se popet gore kad tuče sa svih strana. Samo je rekao, sačekaj, javi se na magistralu, sačekaj sumrak i penji se gore. Šesti 12. je bio napad na Dubrovnik, 6.12. isti dan, ista ura, počinje napad na Ston. Da se radilo, biti ili ne bi. Neka bi se postrojbe povukle pa i ne bi bilo, mi bi opet ostali. Bitno je bilo biti na brdu i oni su se bojali. 6.12. je po mojoj procjeni, a i ocjeni, a praksa je pokazala, je početak kraja. Od tog nadnevka pa nadalje bilo je sporadičnih pokušaja taktičkih ili napada manjim skupinama, ali nikad više agresor nije išao naprijed. Naprijed smo išli mi.